Watu imato mota twa bodaboda sokoni wa Kikumeni alama kuwa kuma sokoni wo kuthisione cia Kathui na Makela Masinga kaunti ya Masako imeyumisie na kwambia kusevya lelo la withito wi mwanangiku kwa ibinda enenthia meweta tamosia itambi kumana na kwanangika kwa lelo walambanga mbingi sithito sikitekana muno sini wa iuma itina wa Calvert usini kwithwa yimba nangiku emaikala atongo iwango ni sielesi asilikali kulikilela na kwa masawisia lelo kisione ki Ben Musao ngwatanio yatwa imato mora toto bodaboda na alama kuwa sokoni wa Kikumeni kuthisioni cia Kathui na Makela ni kuya Masinga kaunti ya Masako meyumisie na kwambia kusevya lelo uyu kwa kila mewereta withito wi mutianisie no kanangika kwevinda na tukwila andu banthini wakiao ni kiki na nituonete bena thina mwingi muno nundu twakua customer ona nitukaa kaingi tukamangumisia muingo na maithia mao na nibaumite andu aingi muno na nibo twosia atwa nundu nzia ya itu kuma Kathui ni ya kiwe ndithukumawa ndiaisa ndila utemwa kuma ila yatemiwe nyaka ila lelu atemawa na jitu ethiiwe twina undu wa kwasia ithi andu mambo na bonda twalikabona twambia kuthukuma wia na moko maitu na miyo kuma misiza itu na tui mundu tuiba twakitie yumia nundu tuona hata twaiye silikalini lelo zite zabete kuma Kathui ku Kikumeni na tuthukuma kuma wa thambatu na wa gatatu wa uo monde de bagi aona de ikolokela enenthia ya malikie mivuko kwa ngalama yo mambisia kusevya lelo uyu kula mwanangiku maiwera tamosia itambia yekumana na kwanangika kwa lelo uyu itina mbanga mbingi kwithiwa ikusi wa lelo ni uyu na muno usini wa iuma itina wa Calvert ila si usini uyu kwitha simba nangiku twina lelo itu umete Kikumeni wendete bandu beta Kathui withito wi muthuku kuma 2023 iwe wila kusovya na ndu amuye kwisovisia nundu twithito atongoi tiria serikali na tikuona mundu kutusovisia kiao kiki bae kyathukie 2023 na kiumite andu nangi magabikia kumia mena tumota na twamuye kwikolokela ya gigithite gituthumbuite matuko maingi azaze la kwembua nenzi aje na maima maingi na titatito ndu patoneka tikai atongo yala matutethecia lakini baebelete na ithita thukumiala tuthukumela anzia ne tonye nocio tuzobyenzie negi ati yambo kitengemea muno nundu andu ala matezezi mabalathi mabocoka abo kaingi na mayume abo simiti ndo lizobacia naguo ba tukwite kwiyumia uyu ndio wite kwa uli ndikwitia kola wina utethio atuongelelo simiti ungi twende no zobeka okay na ibinda kula yabika tutona manonu tuweka tae motete okavindani kauwe nenthia ni mekaila tongo imakisio iwangoni cia serikali sieli ila nene nela ya kaunti malikilile na kumasavisia malelo kisioni ki kwa usilikali nienda kumwisuba nimwie nitukuna kula na twakuna kula tita tuona matokeo kwa utu akuna kula ni twaile kwithukigwa nundu twi andu makena no te kulio wetu serikali wetu thukome undu bailite undu tethinite lelo ni umuno kwa ibinda yasa andu mayumia nange ukwata mbanga vilingi wa mauvo mutongo TV nyeni tawa Ben Musao.